Masipemba lesibhamu ngiyangiza ukuthi ngithini ayikho ngisho yavinja nje ongathi udubula umuntu la so abantu bebhamu bafuseke bengangeni ebhamu ngoba khona umuntu ozobulala umuntu la uzodlala Iyo le video yathinta abantu abaningi laphana ku-TikTok bephendula-ke ngesenzo sikaPhahela Umthakathi ndabandaba insizwa yalaphana-ke kwaNongoma umnumzane-ke lo bafowethu uyayazi le ndlela le right. Uthi laphana u-Andres Kosikhona ndabandaba uthi udwendwe lukaKhuzani King Dlamlenze Mpungose lwalulukhulu ngale ndlela ukuthi namanje umuntu wayengekho kusebuhlungu kuye njengoba nibezwa besuza ngemilomo nje ingoba banqena ukubabaza amandla omfana waseMandaba. Yeza ividiyo bazowudla kabi uKhisimusi kodwa ngeke siwuphendule umkhancala. Into ethengelwa ngisho isikhindi esincane sizolokhu sincoma amandla kaGawuzi enesilonde iyabonakala ngokulandelwa zimpukane. Umfowabo ndabandaba kune video ayenza-ke ngendaba yokuthi ena indaba yibhamu uma kuzoshaywa induku ayiphela into engenzeke leyo. Baphuma abantu namavidiyo-ke laphana-ke including no-Max Makhanya nezinye-ke izinsizwa-ke ezithi zizokwenza ngenkani impi yomlomo online iningi lapha ezweni. Impi yomlomo hlezi abantu beyikhulumela online izinto zabo akunandaba-ke lokho. Phinde waqhubeka laphana-ke yena-ke uNkosikhona ndabandaba ethi ngiyabonga Khatida ngento wayenzela ukhuba udwendwe lakhe waphoxa abaningi abahlala befisa kuphile ngokungezwani ezinsizweni sengunongoma ongabantu. Ngiyakhumbula-ke lapho nami bethe na uTshatha akaphosti ngento ethize uyithulele isishiphelene kwasha kwacima wara kwakukuningi nje abekukhuluma ngoba abantu Nkosi yami bayaphilisana kabuhlungu. Siyathanda ukulawula abantu ukuthi bephile kanjani, sifuna abantu bezizinto. Babebuza nabanye ukuthi ena why ukhuba enganimemanga nina nikhuluma kangaka, benza amavidiyo nama-live abantu be-happy befake ney'nsimbi ey'ngathi ama-gold, akungesiwo nama-gold tooth, iy'nsimbi nje ey'cwebezelayo ey'shayinayo behleka. Nabo baze ngabe bemenywe indawo eMdletshe akaze abasoze bamenywa abaziwa ndawo nabahlale bekhuluma nje kuze kuqhasha amathe kodwa babehleka abanye abantu. Noma thiwa uKhuzani wayezomema abantu, wayezomema bani ayeke bani bangaka ayezobamema uKhuzani ngoba bebangaka nje abantu abamlandelayo. Imuphi ayezombiza uKhuzani, imuphi angeke aze ambize. So kusesikhathi-ke abantu-ke ingqondo yabo inokucindezeleka unokubona ukuthi inokuvaleleka ekopini ingqondo yabanye abantu ukucabanga. So angazi ukuthi kusuke kwenzakalani. Naye-ke uTshatha-ke naye baphoxeka impela uma bembona laphana efika ephosta encoma yabona nje ukuthi hhayi uphoxekile la ngoba bayayikhanda iy'ndaba bafuna abantu baphile le ndlela ethandwa yibona. Ngoba ngihlale ngisho mina abantu akusikho ukuthi bayalungisa or bayabona into e-wrong ebese beyabala ukuthi hawu lokhu kwenziwa yini. No, basuke befuna ukuxabanisa ngaleso sikhathi leso. Uma lento leyo sebebona ukuthi hawu ayinjalo akusikhona nje kade bekhuluma sebethula ngathi kuma ngathi inkukhu isinqunywa umlomo abasakhulumi. Amaphosta ayelokhu endiza la ethi hawu uTshatha kwasha kwacima nangu manje uTshatha kwavela ukuthi ukhona and futhi ujabule futhi uyambongela uKhuzani. Abasakhulumi ney'mbebebe zomlomo ey'nkulu lapha sebey'thulela. So uma senze la mavidiyo bazothi abanye abantu-ke hhayi kwasha kwacima ingoba abantu bayaphapha. Mhla abantu bayeke ukuphapha ukukhuluma kwethu kuyoba ngumculo kuphela. Angeke sikhulume ngalezi zinto lezi ingoba abantu bayaqina abazi ukuthi benzeni bathanda iy'ndaba. Amadoda alandayo, amadoda asedlula abantu besimame ngokukhuluma ngoba la madoda amanje akhuluma isikhathi eside. Ayikho into yona angayazi, azi yonke into, ayazi ubani kumele aphile kanjani ngasiphi isikhathi. So kuningi nje okusazokwenzeka-ke lapha endimeni thina zokusivelile nje sizokhuluma ukuthi ena u-1 no 2 no 3 wenzeka kanje kanje kanje.
angeke futhi siphele amandla. So sibonge kakhulu abakwazi bebuke ividiyo-ke izifike la kuyilezo nsuku lezo. Nalezi nsuku siyasebenza bafowethu, siyawenza amavidiyo-ke ngoba kusuke kunento ehlabahlosile esiyivezayo, maybe esiyibonile emalangeni, siyagcina singakwazanga ukukhuluma ngayo, kodwa sabona ukuthi hhayi le nto le ingakhulumeka futhi abantu maybe bengaba interested ukuyizwa. Kunjalo nje sibonga ithuba-ke siyodibana ngokuzayo sizokhuluma ngento-ke ethinta-ke umsebenzi kaMaskandi, noma umculi, noma nje umuntu thizeni nje okhuluma nje ngoMaskandi. Lokho sesizokuveza-ke bafowethu ngoba lento leso i-related kuMaskandi. Ngiyabonga.